WKACC pen ahoi arat aphan kerap kepajir. Tadolangso arong arat atum pen Team Dongkamukam phan Ningkachingduk alamthe kachepi. Chana kecho pen keso tirui. ALA Deputy Speaker pen Adult Education asaihem kangpun. Durga manda kikim jia phan long ekison. ASDC mahang kethegarni ketalon. Dongkamukam long ASDC amahang kethegarni katalon. Kardom, niliberta life tanbang pi, sami rini mailin timungpi, lesno nang ton ben berta, arju panikta. Ahoi arat jasemet ningkreng arong aphan, West Karbianglong Chamber of Commerce pen patumi kerap pajirpon. Sang, han, dal, sabun, duwai hei hui ronpon. Dongkamukam pen berta life herangke, budbor be report. Lonitum la West Karbianglong Chamber of Commerce penjitu Council kachari sa atomon same, litum la kachuni litum bangalala, dak ini niltum tegamlong lo dak pina anak kisung tegamlong atema dak sorkar pen labangso hemso pusame ma kupine la litrin lason pusame thekang long le ihum ta asila so bangke along tin same isia scheme do la kachuniri bangke council team car bilong kon tami chuniri bangka lo labang prabjin pen kapali pansi chuniri dino la pena ko tuar mukha tami kostu piglang atema non bicheng dang tela tum hem kidam kilang pusame la pen bozar market ke chilang pusame tum kostu ojing tum kachinya mateng potang te la pen nilang same lang tum kaduri bang dolang bon tum ke thek na teng potela si prabjin pen bangke team car bilong pusame ni tum ke thek ding tum pusame chuniri bangka lo prabjin pen labang so non pini itum kasarveda madim bangke kapal da prime masih itum chamber commerce bangke chuniri dulu itum kachiniam teng potang te la give and take policy ajoni si labang so jitu ni pen ap sampai damtang sampai kotula ke duka la sonsi itum ke mathada sampai kone hok labang ke itum chin de sampai jitu la itum lam ke long teng potang te ma kachinu teng ponte la give and take policy ateng si ini ke atum da chumang sampai karbi long bangke la son natural pansi bori bo Kisung ki phodet abang phia bang phu tumaphan kachirap kache todon longke lake isi ahir jumelo lason tak taksi non malom Meghalaya pen Assam jasemet Khanduli adui ahoi long soluk sodak atomon ke jabjok Tadolangso langkiroi langning arong lapente adunga raya rong araratum sai ka choklem chori chorlan thek pen ajok penangana kisung dolo lapen chichak nang bomlo bangso kisung aporahut ili karbi hejan angbong kachirap kache todon akinang sotpu mathasi patumi ni phai great rock arni dongkamukam pen hamphanga song do antame team dongkamukam chilang petsi aning ki me pen lhai haya rong along kumri dam pen sang han choi pe ri hei hui akera pipajirna haladak kidwara ratu aning karong aning kang sam lapen Ningkachingduk alamthe team dongkamukam bitung aphan chipaklang ponrenti lapente team car benglong atumaphan akisung alam lapen kachuning rialam the chipaklang polrenti langhem phipen berta life phirangke Robert Bay report tangtung barat aphan ke thanang tung kar benglong ra phan ke thanang tung abang ke lason hilo non la toda bada mil tum lang so sang ka chiron pon long lake dongkamukam pen hamphanga song lang tum chingrum si alang tum ning kime kar benglong rat mane kar biarat phana kaching hon sini tum dak Tadolangso phan tame labang so sang nang thon iklo lapen toda bada mani tum chiron ikpo ima alang litum akamatha kime sena po sini tum frangsia bang ke dongkamukam rat tum phan alang tum ning kime pena ki pia pot litum Tadolangso arong rat pen samele tum alang tum phan akiru pilo lapen ning ching sampar piglo lason thak taksi ni si bang ning ki siksak bate ning ki oi abang ke lason hello je nili tum kacho toy dun tang ba kacho pe hai dun tang itum local MSC do lapen MP MLA do team kar biang long tum stame bordara phan ke nang matha nai polo nil tum doya hoi ki do tum sung pi khangjang ni tum hanang lang le lasini le kap lang tum han ki pugang tung abang ke lason hello bima ni tum ki do dim nang le tumang do tha nang tum ki do dim ni tum bang lang nang tum ko an ki du ki sung ma nang tum thak thek long po nang tum hadak mi thanga hem long isi do gari motor ong ta isi do lahai pen lok ka chapareng me ni tum kar biang long rat bordar ki do tum hanang matha thepin nang tum ki do han kona ne Guwahati badil hi Karnataka tang hola son sin kidam sitame kar biang long rat phan ka ching hon he apusi ni tum bang ke hon condemn pik lo lang tum phan la som lang claim kleda dang po bima non itum kar biang long rat bani tum dak bordar ki do tum Khanduli ba West India Hill bordar ki do tum bang ke ning ki kang bata ning ki thilo ning ki punglo imala ana ki du kisung sitame alang tum wang we nang lang le local MSC amat heklong le pinlang la danang kaumri
ki phodet non Tadolangso ta ki pholo ni li korte amatsi avi phik tang chumang long pe avi phik bunang pa phrang lo lapen non aphia bang ke ni tum kaching hon doktor ta pholo la ke Tadolangso rong matlu setame lam tum nang humri nang ye porlo pima pini ang humri det posini ki thi lapen ni kang lo pima ni tum ndak ke du bor i ni tum sarkar long pen thang natta ni tum kerap long le hem so putame i hum ba hum ni chon lapen mi anta na hipe garena pi ari nang hing kram chonat apu sang hi nang itana chonat itum garen horong le lapen hala mitar box nang ron seta aphi bang ko solon ti hana kipu mitar box ke long tum an ket text pi nang ye pusen itu han pu setani tum koson se kipitek pop se tu pulo mala bang ke koson penel bang weder lo lasi nil tum bang ke nona bang ke ningke kang lo lasi je tim karbi anglong tum let ni cipang sam nang pu seta meli tum karbi anglong ba de tum bordar ke do tum ningke hang ne abang ke jong si cuma tum cipni cipang sam nang pu le na pu lo pote hala ke tok tang ba 1951 pu ha sai simal ha kholona lum sai simalang he long pilar ki dam hala so dim na pinon anlo te ni tum bang ke bordar area tum ke ni cipang sam nang pu kroilo seta me la ini pen ini la da gate pen chot si la text gate pen chot si nang tum cipang sam nang pu chot ke tum bordar ki do tum ke kroi kerlo mi ki kya ye pan se lang tum wang lo tame dak Tadolangso arong arat asor tame dak hem ti bok tere lang tum ki klem de koma se hem rit bang ke phalang no long le det lo men du ka du ka we lang tum kya pon thai lo la pen son thak thak se rong asor ka chirap dun do ma se i hak tum mareng so lo i hak tum ke chumang tum nu pa pen thulo la se ni tum bordar ki du ke sung pik lo tame pinyar ni la anak ti sung ang bong tame non karbi anglong konsel ka chariat tum ke the ki ding tum ke dak isung ke phowek adim ke wang welang stame nili tum churu papik lo West Karbi Anglong arlo langmepi along Chana ke ajok keso tiruilo kachini du na tengke langmepi amang harsing bearong amekan Rajesh beatum monasha mondir along Chana chodun pen keso tiruilo nona mat latumaphan doctor tum bang phokep se phaya tumaphan keso langbom lo pusi birta longpon West Karbi Anglong Bureau Chief Joram Gathar report মাহ প্ৰসাদ হিচাপত চানা মগুমা ইত্যাদি অন্যান্য প্ৰসাদ কিনিছিলে সিহঁতে কিনি পেলাই প্ৰসাদ দিছে প্ৰসাদ দিয়াৰ এই ভৱনত প্ৰসাদ দিয়াৰ আদিত্য মানে সকলো ৰাইজক বিতৰণ কৰিছিল সেই বিতৰণ কৰাৰ সকলো ৰাইজে আমাৰ যিটো এই মন্দিৰ খুঁটা বান্ধা তথা খুঁটি পুতা পিছত ৰাইজক খুৱাইছে এই খোৱাৰ পৰা ইয়াত সেইদিন এই মন্দিৰ খুঁটাৰ বান্ধা দিন যিকেইজন মানুহ আহিছে সেই কেইজনক মানুহ যিমান প্ৰসাদ খাইছে সেইখিনি মানুহজনে ডিচেণ্ট্ৰি পৰা আৰম্ভ কৰি মাথা বিষ পৰা আৰম্ভ কৰি মানে ভূমি পেচাব লেট্ৰিন আদিত্য বেমাৰ পেট বিষ হোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো বিভিন্ন হৈছে এই কেইজন জনে মানে হস্পিটেল লৈ যাম বুলি ভাবা এই ভাবা সত্ত্বেও কৰিব পৰা নাই এইফালে বৰষুণ ৰাতিপুৱাৰ পৰা বৰষুণ যোৱাকালে গাড়ী মাতিম বা কিবা ৱাজৰি মাতিম বুলি ভাবিলেও ৰাস্তা বেয়া আমাৰ আজি 85 বছৰ এই গাঁৱৰ ইষ্টাব্লিছ হোৱাৰ 85 বছৰ ভিতৰত ৰাইজেও মানে চৰকাৰবিলাক কোনো নাই Bali Bathar number adorsho along Kikimpon adult education asaihem kimi ke pini Assam Assembly Deputy Speaker Dr. Numal Momin Pen Impupon Laso along Karbi Anglong Autonomous Council EM Madhuram Lekhe MAC Kadom Tirang Piatu Chitong Hanjang Langso Pen Bisnu Lekhe report percentage one ma gelo ba nonili tumta so bange do ga tum chirok tok no e muchor tum rong lo go tum stami ili tum ke thek tang homu bange anu kapre pan gyanic ikono bange los ke thek homu khan pona ya to itu knowledge ta to increase to point thang ta la lo ka do ga na chale je ke wanyani tum la education na na ba Konsi pada blog lima, lapangkan nang litung katu kabe kerap itu pengen litung bori. Pandang kita alam Tadolangso alam berlo. Parokhua ahithialong Durga Puja mandap ki Kimpon Jephan Denga Town Committee Chairman Prodip Ingtipen Long Esampon
Puja committee meipu Dipesh Ghosh pen chenglok ongdong arat chitongdu. Wothunga ji pen bertalai pherongke hensing tok bi report. আজি বিশেষকৈ আমাৰ এটা হিন্দু সমাজৰ তথা পাৰখোৱা ৰাইজৰ যিটো পাৰখোৱা সমাজে আজি শুভ দিন এই শুভ দিন আজি মানে আমি সকলোৱে মিলি পেলাই লগতে কিছুদিনৰ আগত সৰুৱে টকা অলপ পাই আমি খুব সুখী আৰু আজি বিশেষকৈ লাই খুটা নিমন্ত্ৰণৰ কাৰণে মোক আমন্ত্ৰণ কৰি লৈ অনাৰ কাৰণে মই পাৰখোৱাৰ যিটো দুৰ্গা মন্দিৰৰ প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰী তথা সদস্য সকলকো মই ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু আজি এই লাই খুটা উদ্বোধন কৰাৰ পিছত ধুনীয়াকৈ কাম কাজ হৈ যাব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু বাধা বিঘিনি যাতে নহয় আজি ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰি আমি লাই খুটাখন উদ্বোধন কৰোঁ Pinim aningkan bangason Central Committee asaihem along ASDC mahangkathek arni talonpon. Bangso kitalon amayalong ASDC KSA lapen KNCA klembang lapen jabang atum chitongdu. ASDC jabang atum pen kithanpon atengke laso ASDC mate Autonomous State Demand Committee lake 1986 aningkan aru achiklo niphai kwei proxiar nisi mahangkatheklo. Jasemet Article 244A apotha pachi songji phansi kiseng lapen laso songalong ke ongdong halaso ahoi ahut ACS doctors engineers professor lapen thekser abang phietu chilangsi bangso song senglo ASDC KSA KNCA chilang petpen joint movement nang klembong bangbomlo lapen non let hotame laso autonomous apotha kipang tang thuji phansi klembom lopusi ASDC Daniel Teron pen Ningjepon Daldali pen bertalai phirangke Abraham ji soluk ASDC birth anniversary lo angli tum kaddo weta chini lo ASDC amhang ki thek lake 17 May 1986 lapen ASDC amhang ki thek panchot kali hala bangsar ni hen lo ASDC KSA lapen KNC atum joint movement ki klempang cengar ni lo lasi pini stamen elitum la bangso flag ki hosta ASCC dat kali KNC tu ma flag ta host lo lapen KNC tu ma flag ta host lo ane joint movement labang so kapang cengar ni lo pusine litum labang ke hot pondo lapen pini program bang ke nilutum ke reconsolidation of the autonomous state movement lalo lapen dak di puancot kali nilutum program pini ke Dongkamukam du West Karbi anglong aphan lapen Kajironga aphan ha dolamara long du lapen ke hala bokayan LA andar aphan nilutum Borneuria long du Deopania homosti andar lapen Haurakat LA aphan pini Dengao long du lai hen lo program ke lapen abinong abang ke autonomous state abang ke nilutum ke long letik abang ke nilutum ke kesong bombi nonan nilutum hajat le punon sota nilutum MOU an ke vanlo 30 department vanlo lasi akaprek asong atum lason van vaping lah Kongres atum ta wanwe BJP atum ta wanwe lapen APSLC atum jong hele chipin dasal atum ta piniar ni anta thang ta wanwe pinda lapen abinongge autonomous state long et nang apot 1969 aningkan 1969 aningkan labangso APSLC pen sorgar atum kachengki a negotiation a process tahut APSLC tumbang Kongres tumbang nelitum karbi anglong lapen ensil sarat han nasong thuja langso potsi long ledet Pinim Nijang Karbianglong Dongkamukam rong supi ASDC amithang asaihem along kedamtang aningkan wangason taksi pining le thotta ASDC asong amahangkathek arni talondun ASDC asongja Ramsing ronghang Sarsing ingleng amphuti sopi mensing tirang lapen Ramsing tirang pen chenglo ongdung arat chitongdu Dongkamukam pen bertalai phirangke budbor be report Pini berta bangke lapang sikang ton poniglo laing bomtha bertalai